kan chena khovel aya mun nuam zok planet dang hi awmangem scientist chuan kan khovel anga nun nom theina mun tur super habitable world hi anzong meka exoplanet te enfia mek sel anani exoplanet te hi telescope mangringot hi chuan mu thei anilova heng exoplanet te hel rcn tleve ve bak hi imu thei lovang nasa chuan heng exoplanet te muchuak thei tu tur Kepler telescope chu alo siam chuak to a field man zo ni thleng hian kan omna Milky Way galaxy chung mun then khatlai hi a enfia man transit method mangin light years a chuang hla a exoplanet a omle omlo te a enfia engtin nge planet a omle omlo a hriat thei kan ti chuan mun hlataka tanga rc eng local a en dan danglam thrin atang hian an te thrin rc zona planet akal tlang reng reng hian rc te hi an en dan thrin pa ngai angin an eng lo thrina hemi mang hian Kepler telescope hian exoplanet a omle omlo alo hretei ta thrin ani planet mu chua zung zung hi thil ol sam niloma se kumka chung khan Kepler telescope hian exoplanet sangli zathum somruk pasari chuang zet mu chuakin ain fia mana heng exoplanet sang chuang zinga hian Earth 2.0 pakhat tal hi awmangem heti lai hian kan chena khovel hi tanglam bik tak ania exoplanet mu chua to zinga hian chena tlak planet hi lo ompo ni se kan khovelang chia chia hi aniang ti na ani kherlo chena tlak habitable planet na ako ber chu leisa khat nei rocky planet le a hel arsia tanga nunna om theina mun habitable zona om ania hei hian tui hi liquid forma om tir theina mun ni in hei ba khan te dan dang vak aum lo Venus le Mars te khian chen thei dan tur kong chu oma amaro chu kan khovel ang hi ani lo ti kan hre chiang sa ome khovelaya mun nuam le thazok planet dang mu chuatuma anzon me ka hian planet lo tlak ni tura ane ngai nge thil pathum hi i han bi chiang don te ang ama sabera chuan ni eng mu angai dona kan ni dam reizong khi kumtluk letting on somvel ania complex life form lom tur hian kumtluk letting on level set ao heti lai hian ke type dwarf star te dam reizong hi kumtluk letting on somsari set ania hetiang rc hel 2 planet hi kan mu chuak te ni chuan nunna ron in siam chuak tur hian hun rei tak amamo thung don ti na ani pani na chuan sikle sa temperature hi ania planet lum lutuk le vot lutuk sia hi chuan dam khuak tura kan mamo life form dang hi engma annung ve thei don lo kan chena khovel aya digringa ve le kalum le tui pai tam zok kan chuak te ani thung chuan him hring vulchuk na khovel Earth 2.0 hi ral khata tangin kan thlir ti na ani thei pathumna ta na enfia le langai chu planet lenzong a size hi ania le hibna chakdana zerin planet atmosphere hi adanglamin adanglam lova le hibna le planet size te hian in somna thuk tak anei kan chena khovel aya achan ve vela lian zok planet dang hi kan mu chuak te ni chuan planet chungrila lum om hi ain vong tha thei dona hei hian hun rei tak chung chu atmosphere hi pangai takin avong tha thei don ani heti lai hian planet liana piang hi athazok ti na ani kherlova kan chena khovelang tiat exoplanet te hi atlang puin leisakhat nei rocky planet an ni lain kan khovel aya lian zok exoplanet za somnga te hi chu gas giant ania kan khovel aya te zok an ni le thung chuan Mars sangkhian luat thak lo an ni le thungang ani chuan heng thil ngai pathum kan soitak te ho nei kim vek exoplanet hi universe hian awmangem exoplanet en fiato china hian chena tlak tur chu om ve mai thea entirnan Kepler 1649c po hi khovel pani na Earth 2.0 ani thei mai thei kan chena tanga light year zathum chuanga hla he planet hi oma red dwarf star helin ni eng po amotha amaro chu kan khovelina ni eng mu zat
sa somsari panga chau amuthunga avot lek mai thei kum khat chunga hun bisang sang in her chuak thin season hi om ve don lo poka khovel ni som pakwa le achan ve chung lekin a hel rc khi voi khat a hel chuak man khovela thakhat chung hi keplara hi chuan kum ni akal man dai ti na ania pian cham lom po azing mol du khopang heti lai hian Kepler 1649c hi tidally locked ani mai thea omzia chu kan khovel anga virvelo planet ding top soina ani nilam hoi hian ni hi amu reng don lain ale lam hian space thim tak lam a hoi reng thungang hei ba ka red dwarf star hel planet ta khosak tum hi a fulo na chin aom thea red dwarf star te hian solar flare pek chua an chin thina wangin a hel tu planet sikle sa hi atlak tanglam thut thin Kepler 1649c hi Earth 2.0 ani thei loring ta thoila engtin nge om na mun hi kan thlen thei ta kangle van doi thlak takin tuna kan technology mang hi chuan kum sang ni amo vela chau a thlen thei dona hei pa ka om na a hlat tu ka wang hian he planet chanchin hi kan ral khat hriat ringot chau alania a mun hi an thleng thei po ni la Neptune 2.0 aloni zok reng mai thei gas giant Neptune anga han khosak tumri ngot hi thil thei lo top ania chu wangin Earth 2.0 envia tura mission te kanin thon lu ma hian a chanchin kim chang hi hriat chian masak vek thot hi apoimo ani hetiang ki tur hian nasa chuan engkal chak zong mun nga thena mun khat vela chaka kal thei probe te takte chu aduang chin meka nakina he khol hian exoplanet chungchang kan la hriat lo tam takte min la hriat tir thei don ani video hi ingai na chong ani chuan lo like la channel hi ilo la subscribe lo ani chuan lo subscribe tur le video da thar i mai lo nan notification bell kha ilo on bok ton nia